11. rođendan slavi City Centar One. Pazi što želiš, jer to ćeš i dobiti u City Centar One i Otvoreni. Ludim se ovaj vikend tamo. Super naši prijatelji koji nam svako jutro daju po 2000 kuna da radimo s njima što god želimo. Već smo dali neke novce. Imamo još 1300 kuna za super poklon. Nego... Oteli su vas vanzemaljci, pa ste propustili. Ujutro na Otvorenom. U ponedjeljak se dogodilo ovo. Ja ću učiniti ovako. Daću novce sve Davidu. 1700 kuna. Daniela... 1600, Daniela, vama neću dati ništa, ali ako David odluči od svojeg iznosa nešto dati vama, neka da. Pa ovo mi je tamo za prste iskreno i mislim da mi je to dosta važno i da usrećim sebe i svoju djevojku što mi je najvažnije u životu i mislim da ću uzeti sve. Sebi sve. Dobro, bravo Davide. Dobro, riješili smo. Znači, Daniela ostaje bez papige, bez novaca. Bez ničega, okej. A ništa, papiga će doći možda. Papiga će možda doletiti. I onda se dogodi jedna Lorena. Ono što me zasmetalo je sebičnost mladog gospodina koji se prijavio na nagradnu igru i koji odlučio cjelokupan iznos zadržati za sebe da bi kupio svojoj djevojci prsten. Smatram da to nije bilo fair i korektno, bilo bi ispravno i fair da se taj iznos podijelio na njih dvoje. I svi sretni zadovoljni. Ma nemoj. I? Zašto bi to onda Lorena učinila? Što bi to točno učinila ti, draga? Dobro jutro. Jutro, Lorena. Dobro, što je tebe zasmetalo u cijeloj ovoj priči, šta bi ti napravila? Pa evo, to se desilo baš kad sam išla na poslu, slušam radio, sad si mislim, fair, čovjek će stvarno podijeliti novca na njih dvoje, to je super, sve pet. I onda onako paši iznenađenje, čovjek uzme sve za sebe. Tu sam baš bila iznenađena i tu sam došla na posao, potaknulo me da se prijavim na nagradnu igru i da, znači, celokupan iznos koliko god se svoj, da, znači, dam gospođi Danijeli da kupi papigu koja priča za svoju dječicu. Znači vrh, ovo je sjajno. Sad imamo 1300 kuna, Lorena prijavi Danijelu iz Splita da bi ispravila pravdu. Idemo nazvat Danijelu da vidimo hoće li to ići, da ju razveselimo i možda čak i šokiramo. A sad ako nam ovo neće Filipe uspjeti ako se ne javi. Nema veze, bitna je namjera. Ajde, zovemo ju live. Kad čuje ovo... Ajde, javi se, molim te, zazvoni. Ajde. Please. Molim te, javi se, jel će nam propast sve? Molim te, javi se. Please. Daniela. Papiga ti leti u Split. Please. Halo. Danijela. Dobro jutro. Ivana je s Otvorenog radija. Poštovanje. Dobro jutro, poštovanje. Malo sam zatečena jer nisam u Hrvatskoj, pa ne znam o čemu se radi. Aha, dobro. Da, šta sad, da ne trošimo onda? A ne, istovanje, roaming je, nema sve isto. Naučite vi nas, to je to, bravo. Daniela, zovemo s jednom jako bitnom namjerom i velikom pričom. Ja bih voljela da vi upoznate Lorenu, koja je također tu s nama. Lorena, izvoli. Dobro jutro, Daniela. Dobro jutro. Dobro. Recite, ne znam. Da ja kažem. Znači, Lorena je poslala nama priču i rekla da bi ona željela da novce osvojite vi za trošenje u City Centar One za papigu. Ne mogu vjerovati. Ona nije ništa tražila za sebe, nego hoće vama to dati. Lorena, dajte malo ispričajte zašto to činite. Evo, ponavljam se na pričicu. Samo njoj reci ukratko, evo ga, to je to, zašto želiš dati. Zasmetalo me, evo, sebi sam s mladog gospodina koji je novac uzeo za sebe i mislila sam da ću podijeliti s vama i eto, to me potaknulo da se prijavim i da ako nešto svojim, znači se kupi papiga za vašu djecu. Ajme, ne mogu vjerovati, Bože. A ne mogu ja sad to, jeste vi to osvojili, ne mogu ja sad to od vas uzeti, meni je to nekako Ne, to je bila moja namjera. Eto, isključivo zato sam se prijavila.
Joj, baš ste me iznenadili. Ja sam upravo sada u Austriji sa malenim na kontroli koji je imao 3 operacije srca i svake godine idemo u Austriju na kontrole, znači i stvarno ne mogu doći sebi, stvarno ste napravili jednu prekrasnu stvar jer oni su baš htjeli tu papigicu i ne mogu vjerovati. Eto, pa ne možemo ni mi znači Lorena ništa za sebe ne želi, nego evo sve novce dati vama. Ne mogu, baš me zatekla, ajme, ne mogu doći sebi stvarno. Stvarno je baš pre. Ali recite mi samo koliko ona osvojila, koji je iznos to sada, ne znam. Znači ovako, mi imamo ovdje 1300 kuna za krletku, papigu i sve što vam treba vezano ostalo. Dobro, aha. Eto, okay. Ajde, pa onda možemo li pola, ja ću namirit, ja ne mogu taj sad cijeli iznos ne uzeti, nema šanse, jednostavno ne mogu. Možete vi to učiniti, Lorena? 50-50? Pa eto, ja ipak inzistiram da eto sve ostane za papigu da kompletan iznos bude, eto. Joj. Bože. Ovo je meni. Možete li mi dati na njezin kontakt telefona da on se kasnije javi ili nešto, stvarno baš bi voljela bi se s njom čut, zahvaliti on se još jedan put onako van etera i tako sve. Dobro, budete se vi onda zahvalili van etera i malo popričale, ali ovo je nešto, ne znam, ja ovo nisam nikad doživjela. Znači Lorena, 1300 kuna svih daješ Danijeli. Tako je. Eto. Lorena, baš zatekli ste me stvarno, puno vam hvala. Evo rekla sam, znači gdje sam u Austriji se nalazim u bolnici sa malenim sam na pregledima. To je već bilo sve prije 8 godina i svake godine idemo na kontrolu. Radi se o teškoj srčanoj mani, ali sve je super, sve je dobro i eto, hvala vama, još uvijek ima dobrih ljudi, evo vidim, baš ste me zatekli totalno. Mm-hmm. Lijepo, ja ne bi ništa nadodala na sve ovo jer tako je lijepo, nekako fino i pozitivno završilo. Ja vam želim svako dobro, drage žene, divne ste, oba dvije. Hvala. I ja ću se svakako čuti sa Lorenom i ostaćemo u kontaktu. Odlično. Cure, ljubim vas, bok! Hvala. Ovo je šlag na sve. Pozdrav Danijeli iz Splita, pozdrav Loreni, riješili smo ono sve, eto 1300 kuna otišlo na kraju papigi koja je odletila iz Danijelinih ruku i uletila ponovno u zagrljaj. Kako lijepo. Ne vjerujete. Ja sam u šoku malo. Nova prilika za 2000 kuna. Sutra ujutru na Otvorenom. Na Otvoreni HR. Reci nam što želiš. Možda to i ostvarimo. Eto, to ti je to biti čovjek, imati srce, imati ogromno srce i ne biti sebičan i misliti na druga, a ne samo na sebe. Joj! Meni dosta za cijeli mjesec. Fantastično. Hey girl, is he everything you wanted in